Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa puning kukuha lagi ng kun amap mamano salamak na mapapadal mo so kalilinta de ko kapipya ginawa. Na budin mambugin o lango-lango na kubay mamakin sisagin kaya mga idid maranosong. Sa agi ko naman po mga idida na special request ka na pag-ariyak mo to. Dasala ka arwar ke kana-kana saw na yan aso Saudi line. Bubing ko tayo sa pag-ariyak ka na dasala ka arwar ko mangudak Kalumbian. Haya din so taring tanga mataya. Bubing ko tayo sa saluwer na dasala ka arwar ke Putra Alaysa. Sa agi kon mabugi na kilgi siya pagdira mo sa mga rinarinaw na ibu so watay o pagarinyo si kuwag may Islam. Ada salah kau arwah po mangudap pakarli sa katina pa makin ganyo wasalam.
pikir sa tingniaran tako gasolina mapakararari ko sa tingko nga paladagan naalilangan sa onayan namiharap tiyayan ko sa mareden na inulang kalong beryain akalintang amataya apagiri ko sarano nainulitang pagod kalimarang puno di mana anak tergelir tak sumanda amal aku marasai tak susah petadanya surang pulang tapi berasi patang walau bermula dini nadi sarugam begini
ketong kapitay upay parangayan ko nakanakan sa unayan nakagpirin muna ka Sa salamat at kanong